Omworeko gw'ebyobwegyesa ogu nigwija kuba ogw'okubanza kandi gugendereire kuhikanisa abeegi b'amashomero hamwe n'abakugu batari ba muringo gumwe okubahwera okutoora omuhanda ogugororokire omu by'emishomo yaabo. Eki nikyakuheereza omugisha abeegi abashomesa universities ninga amatendekero agahaiguru na business people abaine companies abaine industries abarikwija kuteranira omu mwanya gumwe hari Ntare School omu pavilion ya Ntare School ahi barabe nibakoragana kumara ebiro bina nibaganiira nibahandisa ebiteekateeko kandi kureeba ngu bagira ekyo baganyirwa omu kuhanura bwa nyuma y'ebiro bina. Education and Career Expo ezze okuteeka obwongo wamu tuleesa abayizi etugamba tuleeta abasomesa tuleeta abazadde ne abakenkufu mu departments ez'enjawulo okujja bannyonyole abayizi baffe nti bw'otambula bw'oti osobola okutuuka wano bw'otambula bw'oti osobola okutuuka wano. Omworeko gw'Esuru Education and Career Expo 2025 kandi gutebeekanisibwe Minisitule y'ebyobwegyesa n'emizaano ekwatanise n'ebindi bitongore. Where we have over 20,000 universities and approximately 42% of the world population is people of 25 years and less. Barebe betabire omu kiteerano eki nibija kuheebwa omugisha gw'okumanya opportunities niziha eziri omu vocational training institutions. Vocational institutions most times people used to think okwenhazayo obundi abarimo kuza omu other institutions of higher learning como universities n'ebindi konka want to think about how they can be important. It can be important for one to go for vocational and technical training. Omukoro ogu nigwija kumara ebiro bina kandi President Museveni n'omukazi w'eminisita w'ebyobwegyesa Janet Kataha Museveni nibo barikuteekateekwa kuba abagyenyi bakuru omu mworeko ogu. Omuganda makuru bakuru b'amashomero omu district ya Rwampara bayehananjizibwa kukora kyona ekirikubasika okureeba ngu amataka g'amashomero gaabo gatunga ebyapa. Ebyagamba Richard Omugasho obu yaba nabugana abakuru b'amashomero agari ahansi y'obureberezi bwa Ankora baba barimu ba chairman ba PTA hamwe n'aba management hamwe n'abandi b'ebembezi ahari kinoni yo kugira ngo amashomero ga church of Uganda gashampuwa ngatunga ebyapa sinjira amataka gaabo ebyapa. Icya kabiri nagamba hacha kugira ngo church etwasize munonga omu kurwanisa obworo omaka bakuhereza abantu omwani bakwinga omwani bakwekye kukorera kirungi konka nashaba church nabwe enje garike twase government omu restoring environment mu kureba ngo amashomero gagenda omisho abana bashomaje kandi bakikuzamuzi bagera imico mirungi bakora projects zo kuretera entasi y'amashomero kugira ngo tubase kusupportinga government omu kombe k'amashomero kandi n'ikindi cy'abantu tubagambira no kugutamo mani ahaba ibyo kwega iby'umukono aho tutakakire tuhikeho ahabo kuba tukagakakire hamutindo murungi ogutwakubire nitugendaho nahabwe cyo umurebereza katuteraho entekateka yo kugira ngo umwaka gw'abantu gutandika tugume tugire enkikwezi zo kuvugana stakeholders bona tukaboreka ecyo bureberezi borekerire. Reverend Canon Bob Mwesigwa ordinwa Ankole Diocese wajokera Bishop Sheldon Mwesigwa yashaba abaziro kongera kushomesa abana kandi ikintu kikuru naha mwana weka our families we need to get our children educated akabana aba batashomereke tutoretero meisho kubakubi kandi abana kuba kusoma batunga experience ninga bamanya insoko kugenda kandi twashome ibintu byinje munonga konka challenge mpangwe ruhu amashomera mingi tugine bashomesa bakumara. Ahabwa TV West ndi era Akiza na Abdukalim Sengendo.